Naimbag nga orasyo amay papagayam. Isagot mi ka na kayo ti sabali manen nga istorya nga inkam pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Naggapo ang banay. Naggapuag ka di tsindaan man daw. Anya ngay dagita ginatang mau. Saluyot, sitaw, ken rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mau. Karni kumaa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Ha? Nan, kita man dagita anatang. Ay, sauce. Nalaylay pa'y dagito'y anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. Malam nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang ginatang kaw. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko iti agsapang agpalingkay man daw. Malamlaang ti pan nakasangaw. Ay, kahit problemam day ta. No kayat mo ti agsida iti presko anatang. Agpalingki ka iti agsapa. Nagbayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Mando di taparaangan ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatang kaw. Karni ko makanaw ti kinatang ko asidaan ta. Anya? Diyak man amaw iti dadya aman daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Nagadaw dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti badok, luta. Kikimatinday ta abado ba ni? Inka agsuka, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kulor ang nalabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang umisit ka no day tatibadom. Luta? Alaing kakit din agsukat ba ni? Si kamot laang ti kaasi, numakimat ka. Ay, saanin ang masapol, nagsukatak pa'y, luta. Saan apod naw, akikimatan tinalabaga ba daw? Nagrason ka pa'y lang. Makamuka numakimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag iti tersina. Anyang itaramida mi iti tersina. Ay kat, mapanag gumatang iti asin ken asukar mi Day talaang, timapan mo gatangan iti tersena. Wen, isulaang mat ti masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidaan nyo aya. Ko, madamang aglutluto iti balatong ni Sara. Balatong ti sidaan nyo. Ay makaparayuma. Anya? Agsida kayo mo't ay tinaimas. Day lechon manok. Wano lechon baboy. Kasjay. Ay, awan igatang mi tinaimas asidaan, luta. Ay kat agremedyo kayo mo't ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas. Aggagat kayo ng agsapol iti kwarta. Nagbayag ka mo't anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw, kinasarita nakpay ni luta. Apay ni Lota at chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga ta kikimatain. Ken saan ka no anaimas ti sidaan ta abalataw, ta makaparayuma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dang agdilaw. Wen nga raw, Sara bakit? Saan tamat ta pakibibiyangan ida? Ngamno apay pakibiyangan da ti biyag ta. Saan nga agpapada ti ugali ti tao, lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Ti biyag ti sabali a tao ti pakibiyangan da.
Imbes at ibiyag da. Kita na kita gasawa banay kan Sara. Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong ngem awan mo't makukwartada. Agraraman da mo tabak na nga. Naku namon, Tate Edmundo. Nagalaspay tibado da arumwar. Nagdaan tibado da. Ay, piman da mo nga gasawa. Nakakaasi tilang ada. Kita am rubayan da. Nagado tiwara. Di da pa'y makadalo si rubayan da. Day tamat ti dilawa kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Agkakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita am pa'y bubong ti balay da. Aglatlatain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Isu apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anyangay da kita imulmulam dito yung arubayan niya o banay. Tarong, mandaw. Anya? Tarong? Ay, ukra ako mati imulam nita. Saan atarong banay? Tarong ngamin, ti kayat ko nga imula, mandaw. Moho? No siyak ti sika. Ukra ti imulak nita banay. Nalaklaka biyagain. Kin nagagat ngagbunga. Ha? Aya, Wain, mamati ka kanyak. Ukra ti imulam nita. Saan kit atarong? Nakasusuon ka mat iti batya, Sara. Papanam aya. Mapanak aglaba ang iji karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka laang idi kalman. Ay nakanayon kalakit din nga glablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isung ado ti lalabaak. Apay nga iji pay laang karayan ti paglabaam. Kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iji karayan. Ken nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumit laang no dito ikan nga glaba, Sara. Saan kan amapan iji karayan? Anya? Kalding mo, chok ko dam banay. wen tata, agtarakenak man iti kaldeng. Apay kalding pay lang ti tarak naem. Baka kumaa tadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Nagkutong pay na siya ginatang mo kalding. Di ka lang nakapili mo tiyan. Ha? No siyak ti sika. Baka kumaa ti ginatang kao. Tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunot ka mo siyang paminsan banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalday nga kaslag saraw. Anya laki day. Nagsapa kamot ten arimwar banay. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho, nana. Alas 6 pay lang iti agsapa. Mapan ka nagtrabaho. Anya nga oras ti trabaho aya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalin. Saan ka amala daw iti trabahom? Ha? Ay, isungarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam nasapa launa iti alas 6 apan nagtrabahom. Idadla daw mo matbasit Ay, sige, nana. Panawan ka ba? Ay, mabit laang banay. Adda ka di pa ibagam, nana?
Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabahom. Madlaw iti buok mo saan ka ang nagdigos. Ay, nagdi ko sa kiti parbangon na. Saan la amadlaw gaputan na magaanan ti buok kaw? Kasla saan ka mat ang nagdigos? Nagangragday ta buok mo. Nay, si kamot ti masabat ko, Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dain ti asaw, wenno pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dain. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo't ay tinaima sa si dain yaw. Ipakpakan ko lang iti pusa day ta sardinas. Nya? Nay. Sapay, daytay na lakalang a klase ti sardinas day ta ginatang mo. Ay, saan na naimas day ta, Sara? Ay na, day talaang ti kabaulak agatangan, Mando. Anya nga ti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mo nga agsida iti naimas. Ah, piman kayo talaga, Sara. Ay, apay ngay, bakit? Anya nga apay ngay. Why? Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. Dagiti ka aruba tunggal makita dak, dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan da gita a tattao. Laplap dakla ang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak mo ten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan dagiti tattao ang nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin a makita da. Ngam di da mo't makita ti bagbagida. Wen nga raw, bakit? Ay, kunamlan perpekto da ngagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimwar manan dagiti agasawa. Papananda nga tamanan aya. Kanayon darumwar. Saan damot nga ron nga agsuksukat. Iso a kanayon tibado darumwar. Piling bak nang mo dagiti agasawa. Nalabay ta mapandamanin agudong. Ay, inal daw lakit din ang mapanda agudong. Anya laangan nga iti aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro Oo, adula amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ano ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Un nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na. Aha. Ha? Talo mo ita nagdadak ka lababoy dahi ta ginatang mo, Banay. Wen man daw, imbagla atarak na. Oh, jay kumaborias ati ginatang mo. Tapag isunto no dumakal. Oh, malugi kang agtarakan no dakkal ababoy ti ginatang mo. Ay, ayos laang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumaano ado ti kwarta yung agasawa. Ha? Inton maminsan, usaran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin niyo mo't ati magbagi yung agasawa. Awan pa'y nasaya at nga rami diyaw.
Apay anagadumot iti tao di tabalay da bani ken Sara. Ha? Uwan nga agpaisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di taparaangan da. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbangon. Nagpartida laki di iti babaw. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di taparaangan da. At dapay di ta tilugan ni congressman. Anya? Lugan ni Congressman? Kunam? Luta? Wen, saan laang alugan ni congressman kadta dita? Anya pa'y? Luta? At dapay dita ni mayor. Anyang itar aramiden dagiti politiko dita balay da Sara. Nay, da kayo gayam, lota, mandaw. Banay. Apay anagado ti bisita yaw. At dapay da Congressman ken mayor. Kwa, awisen kayo nga may dita balay no madamdama Pakibagayo mo tan kadagiti karuba tayo. Mapandamot makipangan dita balay may. Ha? Ay, wag, sige. Bapan kami dita balayaw, inton madamdama. Nagaduti tao. Kun nagaduti makan, luta. Wen nga rod mando. Kas lapas kan mo tibak nang ti mapaspasamak. Wen nga rod. Kala at daytoy apanagpasken da Sara ken Banay. Nene. Nangalamot iti mikropono ni Banay. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamot tan, kindi kasinsin ko a congressman, ken uliteg ko ani mayor. Ha? Kasinsin ni Banay na Congressman? Kun ulitag na ni Mayor? Pagyaman aglaunay, ti itadarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayon. Kababain. Un nga agpaiso. Kababain. Inuy-uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum adamot gayam kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ti panagbiag da. Uwin nga agpaisaw. Anya pala tar aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababain. Ay, di kayo pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. At daw, itisag sa sangaribaw. Kukwayon. Kababain, Banay. Inuyaw ken dinilaw da kayong agasawa. Madumag gayam ti kwartayaw. Un nga agpaiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, bani. Pakawanan da kami, Banay. Nagsimpli kayo lagayam nga agasawa. Ala, di yun panunutan day ta. Tinapatag kat nakaamiris kayon. Saan arumbang akidngan tayo ti pada tayo a tao. Dakas nga ugali day ta. Nagsingpit kayo nga agasawa. Uray no pinaspasakitan na kayo. Kit saan kayo abimalas? Nagululimag kayo latta? Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari. Agdipin na tagtayo ki iday ng agkakaruba. Liklikan tayo ti dakas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bani, Sara. Agsingsingpet, ken agbalbaliw kami. Leksyon na ita, kadagiti nalaing nagdilaw. Maimayat pa'y gayam ti panagbiag jay tao ang madildilaw. Iso na sayaan may, ta nagbalbaliw kayaw. Anya laki din aya. Malah, papagayam. Ditan ti nagpatinggaan ti may sapay a pakasaritan iti biag, nga intay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anya laki din.
insurat ni Tia Tena Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.